Inang suruh jam yuro try. Way are line. Yuro you try. Amen. Long belajar kui kerteng jong try. Kebala ai ni galat ni kabu ni kabini dalang kumni. Akhir ke yang jong ka jing tuai. No wai sam wong kan kat no kalong ka bas mau tenat. Waki para kinyawan lang nya seng lang haka kerteng you know. Ha kerteng jong try jisu wang ba anan lang ti seng ha kerteng jong hang tangan don lembat pi. Udan kat lembat ngi do mene bat udan mentaru wat kuslai umlet sesenuru udan hatu hajan jong pisu sa long ailat bo blame kerana pi pat sok mentar nang ba jong kaktien jong blame. Ka program committee ken kelai bit ye kaban teng ye ka jing kai bit ya kaban nyishim nagani ka nagani ka bible bit kamta me nagini kita apa ka bible ngirang shula ye kaban pre ka ya ka shiti jong jacob te hadin jong jacob kawan ka shiti jong petros begini ya di mentasha Ningkong Petros. Lingkot kasi ti yung Petros ngilawan ong haga di kurkom. Lingkot kaya na nangikwa. Kakaran sipang juga kasi ti yung Petros lingkot pa. Kakaran sipang yung kani. Hope in the trials of life. Kajing kermen, hagi jing tinjo jong kajing im. Lese da piyat ling ba jing jing jo pisgo ko ba di wo gidi chong ngama sha sho. Pai shagadi kasi ti kan I'm same pai pi. Shagadi kasi ti. I'm same pai. Nga ju pai berbor shagadi kasi ti. Na yo sim ban ya chaprang ban face ya ka problem ba. No blay na baru nong tho ya ka kasi ti upetras kan ai kumno pingin nang mele ya kata. Namar ba ndai ka jing batay lingkot na lagi ni prasang ni batay ko we ka dekat kata di bagi jule beres kata kum taru ngan sedang menta da ka ni topik lani ka session ka ba menta ni ka baningkong du e ngin yakta habi bat ka jingkren ai kublay ka jong apostol Petros ka jingkren kublay ka bangin ina ka dekat ka baningkong bar ka dekat ka ba al tengnya phai siya ka jing pule ki artli ki dekat bagi de yo ken ya ka jingmot way are live o Petros o apostol o Jesus Christ. Haki so sinong jong kajing penwer Hapontos, Galatia, Cappadocia, Asia, bat Bithynia. Kibala jet kat bakum kajing tip lupa u blay upa. Ha kajing penkot umensim ya kajing ko ngo bat ya kajing sungret kesnam Jesus Christ. Kajing ay happy bat kajing sok to kinang roy. Kilong kikitin kibalingkot pa Henry ka theology jong kitin ka jeliw pa hadu kata-kata ngano ma ye ganun batay tik patik hari nga suara tangi ka paso jing batay kitiki art likit kot nga kawa sngo pa ay kanang ka por ni bakin dubyo ye ka jing shay lepat shimet ye ka jing to ye kini ki art likin kit kot ngano wan ra hati ni ki jing bentay ki jing kai ka baning kong Petros unang to ye ka siti Petros ko apostol jong Jesus Christ nang ta kinong yo ye kiti mano bare kinong yo kiti bat ka balay was baksaw was tunat pa ulong ka jingi kai ten rai jong ka election ka jong blay ni ka jingjit ka jong blay tungin ya pai minta siya ka benta ka baning kong kanang bakarum shim yo ka por kata kalong nya pai sapang jong u nong tho ya ka shiti Petros unong tho ya ka shiti Hakipor man shwa kan kum tho shiti hakipor man shwa barbor kisdang da ka tho shwa ni ki mention ya ka kerteng jong unong tho ya ka shiti kam lang bolong ini si jingi menta mangi abangi tho shiti la tho shwa hai ta nang ta sa ai ka subject puta ter abakado ngin sa ai ka teng jong bat ngin saya sign dai rek por man shwa ki tho shwa kerteng jong nong tho ya ka shiti kani ki purtho bot na ka culture jong ki Greek u Alexander bakraw kunyari katubong ka Hellenization kabut man pelong ka maju u kan kiba nang ya ka Greek kum ka culture ki Greek wat ha ka kumpor kumtaru anda por jong Jesu ka por jong ki apostle nomor ba kani ka jinglet Alexander kanang bit ha ka jisishar ki marum ni ang ka Greco Roman culture tekadang bit kata tekadaw ki pertubut da kata kurukom kanang tip ya ka history balay penenkam da batho ya ka kerteng shuaning kong Kinyat sepang jong uni ubriu ken uba ngi snow kari hagak tin jong blay bu kerteng uba Petros. Tingi pa swa bide bu kerteng terai jong Petros kalong ken Simon haga Greek. Kat ba Simeon pat de hag Hebrew. Kumon berarti kerteng katau shaujo ubriu hi. Ulang bastunat mau ni ubriu ni puli mga sawara sibet sa kajing pede wat nga piru. Nang ta
Jisu perlu ajar keteng ya uni Simon, nene Simeon, dah keteng Petros, kemamut ken umau hakatin Greek. Kamut umau siang hari kamut ang tu umau barit hatakur. Kamu kata ada kejumpa bangkitin Petros. Hakani ka testament ka batumai, na itikilanong witi kot, laju kot ken ya uru u Kefas. Kakitin Kefas kayan katdor bakatin Petros hi. Namar belai namar kakitin Kefas, kadai kakitin Aramik. Kamamut hi umau. Kakitin Aramik ken kadai ken kabau Jisu Ukran, kadai kaba ki senran Jisu ki kran ne kadai kaba ki Breu joka Palestine wa di segi bamentaro ki kran da kakitin Aramik. Te haboong Kefas haboong Petros kamut hi yaujo ubreu hi. Bonsen haka testament ka thumma pin ibal jutho berbor ya berarti li ka kerteng bal ari kimi pa ka kerteng bal ari jisuru Simon Petros jua hata kurkom ya kerteng jong u Petros na kiti nong gitu khat shosho tingin pai ula chong kure mune ka kum Marcos nong benkong rupet balai pau henrei klemdan pat ka jingbu record chapang kerteng ka ka tengah tu nang ta ka klemya thor chapang dan kon na let's say pil ngila su antat ba ula benden kon waju antat ke kerteng yung kem jong ke tengah yung ya lat tawar kam dan kata kajing bu record nang ta bukan chapang ka kam ka jam na ki gospel ai tho ban ba ka kam jong u kare ka kam kamai jakwo ju kare kin ling bar ka sutong dok kha ringkat lembar u Jacob u Yones war pa jong kini ki arngot u Yones u Jacob ulong u Sebedi na po Lukas nomor 1 kot bispo. So kani ko ka jinglong ko sunat pa ring pulis pang Petros kata galong. Ulang ubril lin ulang senadu jisu besin haba. Ani ka dikum ka ding pelu mensim. Uba slur ber bekloru ya ka nyap nama jong jisu. Andrea ka juga por uba shit kli ba. Dai mau hiri uban kong ningkong basai ka wat mat tu skor itu sakri itu orang paling dak kemam hak ka jikit kli ini salah. Kurang mat skor hak skor madan. Tengi ilong ijan seriem ko ba Petros he. Ah, petition. Sibet kapar teng tip sim teli sounding bom you know. Lane le da ka de ka ba klot ka japeng. Ko bolong ba Petros he. Harai songo pa Petros onda haba. Ula poi ya ka ba unya syam ni kendo yu kuresu bala mipat ula kala ka mo tela da piru pi syam ko yu kurus ha ka jing ya ti ju kim pi. Pen kiar na ka jinglong gen. Shit kle na ma pen tertubo de ka jinglong kures gen. Nado ka jing kiu no ka jong u Jesus shabaneng u Petros ulalong kay unong elam jong ka kon hon jong ki khat a. Kar ko jing tho jong Paul po Galatia ko nong ba ar wal nong bringkong wong ken ba ki de ki Richard jong ka balang po Jerusalem. De Richard jong ka balang po Jerusalem. Thì cái đây nó vẫn khó chịu cái chúng ta ông nâng làm một bạc mắt mà bơi mà Jesus ula kular ya upetas bu ông cái hame cái là ai shabi mà mình play cái chừng khang cái blank cái ta brio cái yo mình nghe how Jesus u balong unong pun em cái đây cái bu unong làm một bạc mắt baru kunjo các tum cái khana pateng cái jong Kyrgyzstan cái tum cái bu record cái balik no cái thu ba upetas ula syak peniap dah kau syak stain halo jong cái deng kena ha kanong ba Rome. Ya kani ka history jong jing yap ke jong uni Petros la tho dau brio ba keteng u Clement jong ka Rome. Clement of Rome. Ha kate ka city u tho gen shaki Corinth gam dai ka city jong po ka city jong u Clement na ki po shaki justonat ye ka ben tho city. E u Clement u tho ken chapang jong kani ka jing yap jong u Petros ha Rome. Nang ta u tertulian kan u em ha kita ki spas nem when report to aspa Sao Paulo. When ki Christian apologists ni when kita ki yang menyadai ke jingit ki por men shwa. U tertulian ya token ba uni u Petros u syak penyap house em Nero jang kahima Rome. Haba keren siapa us em Nero am udi us em uba laju orang kita perang he is a retarded emperor. Kamu udah berus uba ladade hakadi kejungi mentangin bu sasan care. Balai bu sasan care rasa ni tu epic story. Udah beri menang dengan tem violent.
Bantem jingtem ha tu kurkom tem violin menang. Uju khot ken ye ki bre bakin wan pat ban sngap je ka jingtem so u. U khot ye ki expert sudah pat. Lakum boong patem lese ha kini ki student jong ka tip yar pat sngap lese kini ki dong tem ki bela kham tibet. Un kelipat pisngau kumno pintang su ang su tenat penyap no. Tahu di bani ro. Nalo jo kata. Udah ni kini ka jingtemu kan ye ka baun kuak bante ka yeng paki dulan jong u. Ha ka wen ni ka jaka ban po rom. Kai ka baca. Upak tang tu ye kata ka jaka. Hanrei ha ka bakat du. Kai ka baca umla ye ka bantem ye ta ka ding. Ka ing ken ka rom ha ta ka po. Nang ba rom. Tiu ni sedang banwat ye kini kilang kenya. Ya dong kat kita. Buangan kena iki kristan namar biki ong baka ding jong blai. Mak bakran yung muslim bakot. Hangta sa don kan gaji pistom ben iki kristan. De ha ni ka snem kan. O Paul u Petros u isa penyap. Namar jong kata. Lade min ong ibu san kier. Entah tu poi si dujok kai. Selai. Poi san kier. Nang ta u origin. U origin. Uwe na pa balang iki por jong kata spak snem. Uni origin u yatho kan ba. U Petros. Ula syaks din. Halo jaga ding na Hong Kong. Hari Isya yaitu origin. Uang ken ba u Petros u kerpat hi daladi. Uang ngam singo bit ken. Ngam singo di hok ngan yo ya kum katay. Kamo sya u kenrat jonga. Nama katapin kelak Hong Kong ken yang ba pistin yang. Ada ke jingbu jing kerpat. Uni udah tahu Petros sebangi puli. Ngam te pidan jing singo ba kum no ba piper kat sepang jong ka jing slur jong hari ban let selo ka ding na. Sanang penyedai dur mapi habi day berkat jinglong jing MP day kumno lai keren pada Petros.